Flash pun fibro session part te ki pun ma ki bala message mo po Instagram ne po WhatsApp ro te ki ong ba kaling kam long re tengala persang na kaling jongar kam long re ka thut kum ba kalong man swahi kum ju hi mar ka de ju hi ka link ban download met kan te pun ma ka thut te phya ai persang si ai persang amla le ere na kaling jongar ngari tang ban pen shai mo re ban yo jikti ba khamne phya ba phone be chapo tu helpline number jongka mekhlia police pe yang ne helpline number 11 phone be ki post ki long tre te sa kali na ki lada kalong umta long em de kidon ki ong ba admit card juki kam don dor kumbalong por mare ru mentar kalong kum ju hi kidon ki bodon dor te le kumno te kali be na po new helpline number phone be ki kali be te ki badon jan te ki lawan shulet mi ru bade be shilong we ki ba kam shim ya kapor jo ki ban le tem le le re ki ba sa jangai te le ban shufun ban kalin mar ka exam kal ajan ka khar phatarek te sa kanos ni la de ka por ban tho exam ki ba de jan ki barang de jangai te kan kham jangai hi mar ki don lagi jong jong ki tarik exam lagi jong jong ki post te persang hawi persang baik ban lot bar ngar ngala persang ban login re kamlong re ka sakut haju hi la type lo thon ma phone la tho tu captcha ro kamlong area te mla le kalong ko miswahi te tu bela yo ban lut check ba yu ba te don lada ngatrai kum bakalong por mare ro lada admit card kamlong kami dur re phila ban sta hi ka dur ka tar kam le re mar ba kade ka jong phi hi te tang ba ban pintikna ban shufun shu helpline number jong ko mekhlia police mar sakali pintikna ba te kitu ki bom yo re kerkom ha ka list kimi roll number re da donut mit kat kami re pya phone be chapo helpline number ban clip pintikna naki balai kami ane yai persang sia persang mo mar kaling ta thut be te hatip hadu kan osngi kan long be nya kan yur ya kata amla re ban tip re hab yai persang be sia persang te tangkani ki jing pisan ni jonga te sale e kobron kam kat ba kapor kanang biang nomor ba khat lai khat sau khat san mta khat lai la sai khat sau khat san kan ru khat nyo khat pra te stang kat nos ni e te phyaban yele ban penyo hi kham kloi man kasi phyap check ada kamlong por men si persang por men step na persang por khlar beji shi beji kam ter te persang man penyo ye ka bayo te yele ban print no kan ba khamsuk na save no ka tu te sa print persang ye kiti we pat kat kum ba don number hapoka list of eligible kitu ki roll number ki jong phi te tangkat nei hi ne kleng ka jonga khulis bun